ده هر سال و دمکی ده جه درێژاهیا دیروکê ve mirovatiya kesên Kurd jê mirov û ajal û siruşt û jîngehê re nîşan daye. Lê kampa Gawregoskê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê penaberekî bi navê Ayazdara ku avxwe li Sûriyê xwendekarê pizîşkiya ajalan bû. Lê ji ber rewşa Sûriyê ya alûz dê pêla penaberiyê de penaberî Herêma Kurdistanê bû û hezkirin û guhpêdana ajalan û dermankirina ajalên nexweş tevî karînên wî yê bi sînordar dê kampê de berdewam kir û nehişt ku rewşa penaberiyê ya zehmet bandorê lê dilovanî û hestê wî yê mirovî bike. دوافعي مجي بهتر مسألة عاطفية بو تعاطف يا دواء تشوالاتك إذا دماغو شر شيد بي وحرب شيد بي تعاطف الجمع عالمي نامني عاطفة سكني عالم من همكن بكل دردي خوا نما رحمة إنسان الإنسان هي نما رحمة مل حيوانات هي نما رحمة حتى البيئة هي براستي دفي فكرة مدى ما تخص أم حدك يجي تشتري أم دينن يعني أم كاربن ولو من كاربن بسكنيجي بس أم كاربن بس ما قد بكنا حياتها خد إنه ولد دولات غريبية ده مكاربن بتشتكي بكن. Ayaz weke handanekî ji rêzgarkirina jiyana ajalan kowan ajalan wek beşek giring ji zincîra jiyanê dibîne dest bi projeya guhpêdana ajalan bi tena xwe di mala xwe de kir û dest bi çareserkirina ajalên ku rastî nexweşiyan tên kir û piştî dengvedanekî ji karî wî yê mirovî re hejmarek kesên din jî tevlî wî bûn û wek grûpekî bi navê Save the Animals an ku parastina ajalan ava kirin. تقريبا هيفاس 2011 حتى تقريبا صرصالة إيصال 2019 مكارب وعدد حيوانات يقول جمع هاتنا معالجة كرن 6 بسيك بون والحمد لله مكاربنا محمش كاجي معالجة بكن باش بون إضافة إلى حيوانات دي جبون شغل دوزة سيزا وشكل جمع هبون كافوك هبون يعني جوري حيوانات جدا مكارب أموا باش بكن وأموا بردن يعني أموا درخنا دربي كامبي فكرة كأنه بو تقريبا تاليا 2011 استعفي مزيد بو مشروعي ما فرح تربو مكاربو أم أوك التجمعكي أم نافك الخوبين منابي خوكرا سيف ذا أنيمالز جبلي چارەسەرکirina ajalan Ayaz hejmarek semînar da ku hişyariyan divê derbarê de belavke pêşkêş kir û karî bi karê xwe bandorek erênî lê penaberên wê kampê jî bisepîne û xelkê wê kampê jî ji aliyê xwe ve dest bi guhêdana ajalan kirin. سيميناري ما مكاربون خلال الصالة كده جي أوجي 12 سيمينار ومحاضرات وبرامج التوعية أم بدن أغلبي وانا كيجي سر طبقة زاروك يعني جي عمري صالة كده صالة يعني 3-4 سال وباني تحت 12 14 سال تقريبا مكارب السيميناري خوشي وبراسي دوي مجالي ما التوعية ده قالك مساكن عندن يعني قالك حالات مساكن عندن ومهشت حتى أو زاروك كامبيج إيجو بري صالة كده صالة ديجيتيا حيوانات كرن علف ضدي واستعمال كرن حمش تقريبا تعاطف بون بوارا واريكار بون مرج بقالك حالات هذش Ayaz rastî gelek zehmetiyan hat bi taybet ku guhdana ajalan wekî gavek nû bû di nav penaberên ku di rewşek hejarî de dijîn bi taybet tevî kêmbûna dermanan û tunebûna dezgehên taybet ku alîkarî û piştgiriya wî di kampê de bikin lê tevî hemû astangiyan berdewamiyê di karê xwe de dike.